Inkwenda gutadharisha antu ba Meru kwagire scandal wamba bunene sana na njirere gwitwa Mechanical Trust Fund kana MTF mwonkana ndi ni scandal nontu mbere igitarira matrakta ya ikirwe ngugine kutari na iraita kwa site handover kenda engineers kana inspectors banjira bomba kwitha bakinenkanira ngugire akiri contractor urewera kwa ugitwa MTF na nontu itanenkanirwe bore abaretura muchemanio kenda bomba kuthia maratati ibararegere na bakorea kuthia maratati bwo nontu batausikire munene wao ule witwa acting chief officer ule barungamirite akwona gukuthuka no ura mantu yanjira yareta thindene Meru county muntu wage andege au mara Kenya eta na ikio munene wa Meru aretere guchwa kimathio uria aria kurungika eja no kubatetha tetheria ene ankwenda kwire nyowa na kimathi utegere wone mbere maketha maratati uje sawa nontu kwina thina nene muno gutinguge 531 million shillings yomba gutwie credit mo kana ndete mbo kinyo milioni 40 na age scandal nene muno na tractor iri kulita ngugende ne Meru county itiombo kinya 10 cia kuma MTF monga kwa lazima kenya tractor cia county Meru cieta kulita ngwa muna MTF iriti number plate still wamba nkoroki kathirikari kwi antu bayo ekae wa tractor 10 kulita ngugende ne Meru county and MTF ijokia miaka 3 years kenda yopa kulikia ngugere akwenda kuuga Ethics and Anti-Corruption Commission wakuje haraka sana Meru bategere mantu ya MTF nontu iskando etete gututhiria buru ndene ya Meru na twetete kurega kunenkanira ngugige contractors bara bakwite bakiona kamutu bagaikiria antu bao bamba kwita makethene bageta na uchumi bwa Meru bukomba gukibwira bukibwa